الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد وبرين كينيا جزاكم الله خيرا هدوكو بنتي سنة وبريتي قالوا akka daqiiqaan nama abarsu kanatti tan keessaa qabu namarkaa badii dubbii dubbatamte irraa silaa takka takka iyyoo waan hin fudheen qaba waa'ee barnootaa tarreefu sheenii fennoon jeerraayis waan takkanna dhagaame waan sanirraa maaloo jettan mahimaasumaayyoo firraa fita wayyoo akkasaitti imajina dhibaa mahimaasii karaa gabaabsa yookaa dubbii fitaa yookaa dubbii fita jedhanii mucaatu abbaadhaan saabbaa maqaan kee eenyuu jeen saabbaa maqaan kee eenyuu jennaaniin yaa abbaa warri keenyaan hoo baase anis waayyaamamneeni kana yaamalleen owwaannee jeen jala mucaa kanaan amma obbaa kana jeeni mucaan yoom yaamamtaani yoom owwaachuu teeysaa jee abbaa fi garuu gaafiniin owwaachuu taa'uun gaafa aramni dhufee hogguu silaale masmuka yaa gulaam yoggaa siin jee ana ismi fulaan ibnu fulaan maqaan kiyya abaluuti wa min ayna hoggaa siin jee ana min alharamaya oo min harar ayna akhi kharaja ilaa إلى المدرسة جتة قابل حاسويته واحد أربعة وجه ولي قلته دبيتي جتين أبولو ينشو سمبوجا سين أول توتا آجي أفان كان إني سمو قابا واتو زلنه my name is Ogu جتة واحد جراو جناس هويته بوجا سين نها أول توتا أمله مكا وري مام نباس مله نوان نيسي أسوجي دون جراك متي سميه جرا جي مجا كنا أبوان كيسو خنا في سنكون الرا أكش مرنيتي سوقول لا لك درجو خناتيس والرا أبا يام سيسوسن أكنيتون فودنا حرام ما فودو كسلاك الليسي يقول نيجاري عالم خيسا تفهموني تكوفا تادي ورده وشيكنا سيرا أوانسن درجوونيس نبني مسجد في قرآن في برنوتانيس أكتيج أدى إسانو دوجاني maka abbaa keessanii yaamsiftan amma bachaa faawwaan biroo fa'aa yaamsisuun sirriidhaa miti tanaan galmaanii biroo yeroon akka nama abarsiiti dubbiin irra silaanii waa shamarran qofa otoo hin ta'in shabaabaa shamarranii walii qabeetii silaa waan torbaaniitiin deemu akkas hojiin daqiiqaan gaawaa bajanii dhalaan islaamaa tunii yookuun gaamata duree irratti akka takka tokko inna islaama karrama almar'aa jen islaaminaan dhalaa tananii kabajjee jen نتيجته جن إسيتنا درجاني خنته جن إسلامنا فرفع أما كانت عليه في الجاهلية وان جاهلي ما خيزتي إسينا بزنس الإسلامنا في الدين أكرر رويتيا الله سلامتنا يوم كما خيزت جلالوس دادل ليس أمرقيا بيخاتي كما لالا وانو تنجر التني يلوم نلام يخان يجين أيشو بربادي akasi gaaf tokko umar waalamaan nama takana wabalchiifti takana boolchiifti jewaan gaafa jaahilummaarra mucaati yaa abbaa kiyya odoo isin jettu am qabrii qotee fi isii areedarraa biyyee kana rodhooyi abbaa kiyya biyyeen itti facaatettee isii areedarraa na haa dhooyitu fuudhee isuma itti iyyitu tanatti awwaalee biraa deemuun sunna boolchiifti jaarroo guyyaate akkanaan godhee ture jedhan ammoo takana wabalchiifti rabbi jee jenne gizee garii gaafa jaahiliyyummaa sanii waan akka bachoota sinquma yaanuun tana asuma footoo kaafne hawultii goone rabbi yankiyya kun oo kiyyaa keetire dheera moo keetire gabaaba waliin jenne hogguu beelti nu qabde tarma nyaanna jemmaa deebine hogguun tanaa tanne na wabalchiifti rabbi kiyyaanni ati keenyaanni hanga waliin jennu takka islaaminaan akkasitti gaa amma saqa buuteeti jaarso qooniyaa inni kee jaarsarra sii jireette waalaa ibni hafuuteeti ilmarra keeyse waalaa waalidi haqa dhalaa tana haadha abbaarra keeyse mammaas
ammas deebiteeti obboleettii irra keeysee haqan maasinuu dhaalmaa warra keessan keessaa ni qabdaa jettee warra keessan keessaa dhaalmaas ni qabdaa dhaalmaa harka obboleessi keeyoo harka lama fudhatee tokko fudhataa waan mana kee gizee dhayite gaayyaarsi sina qabu jecha sanittuma yookaan si dagattee yookaan akkuma feetoo fudhatteeti jannataan bitattaa argachuu qabda waan abbaa keetii irraa jettee akkasumatti ammas hogguunii fi silaa bakka silaa geesse bakka reefu si haasamsan geessellee itti haaramataa keetii qabdaa jettee dhiibbatti godhe akkan jenne gaafa dura gaafa nu ijoollee taqaanuu kan hin beeku tanuma iyyuutti nama namaa kenna intala baadiyyaan tun tanuma iyyuutti tan dirqiidhaan akkasan islaaminaan irraa fuute baasan akkam goote malee fedhinnaa siidhaatiin abbaadhaan walii galtee sii tahee naa tahee san odoo gaalaa balaqalaaf illee dhufuun ta'in isiin yoo ta'e malee dubbiin hin taatu jettee mirga kenniteef yoo siidhaa ta'e malee ammas haqa jaarsaa irra kaa'eef maalii ka kennuuf jettee ammas akkasumatti gaa dubbiin jabduudha hadiisul muttafaq alayhi an Abi Hurayraa jaa'a gurbaan tokko ila nabiyyi gara nabiyyiidhaa dhufee yaa rasuulallah man ahaqqu nnaasi bihusni sahabatii jennaan ergamaan rabbi maal jeen eenyutti meeqaan tola oolan umarraa duniyaa keessa jennaan haadha kee qaala summa man qaala ummuka qaala summa man qaala ummuka numa jaan eega naawu afurafarra jennaan abbaa keeti jeen kun maal jechuu garsee jeen edaa dinqii itti cinqamte san haati waaqimmatti hin kafalleefi amma abbaan siin ergadha wajji abbaa kiyyaan naamen jedhee ta'ummaa san dura owwaadhuudha bara aboo kottu waan kana fidi abbaanis ummaan fideetti san dura fidde jechuu qaalii booda dura achiin booda haqa abbaadhaatti aansitaan kun hundinuu waan isiidhaa kenne irraa ijjen lamada waan reefu tuqan saniin tuqa qabxii gabaabsee iltizaamuhaa bihijaabii alkaamil akkitti maadhalaa tana kabaje islaaminaan hijaaba guutuu ta'e haqaama kana simullimna harreefu jen axawiil miila keetillee hajalaan namtichi sillaallee yokka ta'uu dhabee namni miilee nama laalalaan silaa jalaa jabaa jalaa dhokattanii silaa ni qaaloytanii jaa kitaabni odoo jalaa dhokattanii dilli nama rafishee warruma diratiif yaas waan argine ammaa duraa kabanyaatuuf jira duuba yoggaanii fi innaan miila keetillee kajeelchisi jeen ijaaba dheeraan gitti mittu godhi qaamni kee bakka keessaa mul'anneef kaayi bal'aa kaadhu ammas dayyiqallee ifi maxxansitee deemini akkanatti akkichi keessa badii deemiji niqaaballee barbaannaan irra buusiyyi sunniyyummaadhaan wanni ummaan si godha jedhe irra qaalii arrallee namni irraa finee bara amma namni lafa qabatan jaamii arra lafa guuttee eenyumaa fuudhafaa jee namni gariifaan nama baareessee mucaa naamusaa mana teessilee norkaa baasee fixee bara lafa qabatan dhalaa eenyumaa si fuudhu taayoo arra irra qabde malee jeeni yoo karaarra baatan malee harkatan jechuun ta'itaa abdeetti ammoo irra qaalii arra ammoo adoo keessa namni abalu so waliin beeytanii birin haadha hiikaa kan jawwaagaa san qabu namni rogguuka ta'uu dhabe nama qaalii kana beekama ganda kana keessaa wal beeytanii bara qaalomine san shari'aa eenyus shari'aa siifan walaa tabshif shi'an min badanii haja qaama keetiraa xiqqollee waafirraa martee ka reefu jaansanitti reefu fite gajarri keenya ifin haa agarsiisin ija qabdiin gaa waluma keessa labada ammas gabaabseetuma salaata irra yoo tiifatte daranuutu waan silaa barbaade san illee itti geeysa shari'aan salaata illeedhaan si kabajjee falaa tu'akhirahaa ila an yakhruja waqtaha yoon tana dhugaata qaalii san ta'uu deemte yeroo irraa salaata kee hin baasinii akkasumatti ammas dalagaa birooti jettee salaata bakka hin buusinii salaanni haa raawwatamu waan juuni kana sirra keeysi maaliif jennaan as-salaatu fi awwali waqtihaa dhiiran jenne dhalan jenne yeroo irra salaatuun hunda keenya irra jirti لما سيدي لمدا أعطوا لزوجها وتعدية حقوقه كاملة كابل سي راي كوابسا إندي أتو سرايسي وني سير جروماس جار ساكاري ودورة ودورة بدي سيغاري جا أكا هارا قدافان تان هارا قدافا جانيدي غاب تو كوكوتو تردي يسيم غرسا يتي نيانكارا خنان إردي يبتدبيني دفتي فتي دابا sim gorsaayinaani umara gorsuun barbaadu jettee intala faayidaa qabdu eegaa isin tun
ummana gorsurraan qabuu jetteen. Intala akkamitti siin gorsoodoo juu didda jettee lafaaqaa dagaate gadi oowwitu jira mire. Waan isiin tokko humna baaftee jirtu haadha afaan mulaa kanatti qacan gootee biraacha qabdee bira kutte. Hoggaanii fi bira kuttee manguddoo itti yaamte. Intalaan irra dardaroomina koottaa odoo ol waan biroon dhageenye. Hoggaa manguddoo yaamanii manguddoo tanaan hayyee janiin gaafa dhaafun kana goote kan itti haati jedhaa himu. Kana gaafa manguddoon gadi oowwitu jiraame hoo tana qabaa dhaafanni saalbaasaa jee. Tuntumamuu qabdiyye. Tokko maal jemmaas kalamaffaa laggii isii tana maaliif akkana taate haa jennuuni iyye. Yaani kamirra boodaane ha boodaa kanarra boodaane akkam maaliif akkas gootee tan yoggaa gaafatanii naam jettee nama intala faayidaa qabdu bara. Dhagaa jetteen ummaatiyyaa waan hin gorsa illee gorsiidhaa qaraatii sitiin beekaa jetteen qaraatiin sii maali jennaan ummaanti yoggaa keessummaan achi yoggaa jeelte daftee ulaa dhufteeti karaa raamayitii jettee gaachi olqa jeelte karaa raamayitii jettee yoggaa namni karaa abbaa kiyyaa kun dhufee akkanas laalteetuma ulaa cufattee karaa raama ittiin dhufanii ulaan qulfiidha asuma duraa isitti iyyaa oolanii odoo isii yaamanu. Lamma feeteen ammas ummanti yawanni isin rakkoon isin qabdu yoggaa keessummaa manatti abbaan dura dhufee kophee ala guutuu gare dhuftee mana jala gortii jettee wayi godhinaan jaan jettee wanni isin na barsiisuu deemtu ummaan tiyyatun akka keessummaa akka islaaminaan kitaabni juusanii malee faallaa jaarsaa deemuudha. Akka kanoon isin irraa bale intalaa baluu jedhii eenyuun na bulchaaniin akka ummaati yaasa yoon irraa bale eeysaan bulaa manamaatiif hin ta'a jettee janduuba isin tun. Kanarratti kitaabni fuudhee jaarsaa hayyamuun waan inni jaalatu keessatti bakka san guutuu fi akkasumatti ammas waajiba irra kaa'e keessatti ammoo waan maasiyaan ta'ini yoggaa inni ayyaa jawwaachuu lubbuu siidhaa ibtiisuu horii isaa ibtiisuu horii isaa tiisuu oguu inni maltuube ilmaan isaa kanallee sirritti isaa eeguu isallee kabajuu jetteen inda kalaamii hamaahu har'a wanni jedhe tana kalaama akkuma feete jaarsa irratti ati kan akka biraa kanarra dhodhoobdiyuu adeemisoo oguu garruun baan waan kana islaaminaan didilaa oguu dubbattu akkanatti qabiisuuta sagalee irratti ol fuutee isa kana akka malee hin godhini. Akka dandeettisee jiru sayyadu tan bareedumina warri mootii barbaadeetti hidhame san akka jette kalaama kana qofaan siima gabaaba kun. Akka jette wallaahi nuti jette maa kunnaa nukallimu azwaajana illaa kamaa tukallimu umara'akum jette. Nuti hoggaanii fi dubbifnu jaarsa keenya jette. Akka isin oguu daanyaa biree tan mataa buuftanii khushu'aan haajana baasamoo nan baasu jettanii kan rakkatanii khushu'aan jettan san akkasi khushu'a kenninaaf jettan darajaa guddoo. Kanaaf islaaminaan obboleeyyan keenya kabajaa guddoo kanaa tana kennite tarbiyaan silaa haadha abbaa islaaminaa tanaan waliin kennuu dandeessu haadhaa jabaayyinaan yoo haati tolte hawaasnillee luusbuu libanaatiin saalihatil mujtamaa. Ummata bareedaa tokko ijoollee hormaanni siidhaa biyya qabbaneessu tokkollee yoguu haadha abbaan walii tahan yoggaa sadi malmaanaa shaabiin islaamaa kan dhugaa as bahee warri garee hubatan kana biyyiidhaa oo'u sun as bahuun yoo bakka lamaan jidduudhaa ummata jajjabaa jidduu bahan qofaa jaa. Kanaaf gaa dubbiin akkaan jee waan guddoodha silaayii gaafa rabbi fedhees carraan daawaan tana qofa otoo hin ta'in masgidaa ni jirti. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. سجنتا التيريسيني أكثرنينو يوفيتن جنا ما كوتا أبويا مطلوب جنا ما كوتا سلاطة جرجرو جرا شيخان بان ورا بردو فوخنا بعد بيتني جنا ما إسين نفتني قلبي ودف بوتا شيخوتا كينيا منيتي ساعة تيرا خلينا بيفا مشيخ تباب سو كينيا زوري كي اتيان سودان mirga dubartoota amantaa wajji wal qabsiisee sheekni nu hime mee nutis arra madraka kanarratti mirga dubartoota kabajnaa shamarree hamdiyaa gamana nu dhiyaatu walaloo qabdi. Ittiin jettee jirtee akkanaa wayyaa bal'alaan akkana godhuftuu gaarii.
شما ثم السلام عليك ورحمة الله إذا برخاه والقهور جيدي نفداوا ولفقونا من تيران فالناس وليادة تيسا هذا قبضو ديستي قرون نفخانيتي أسن نفركمتي ربي سيفاقا بو خير من دانتنتي ربي سيفاقا بو خير من دانتنتي qophii daawwatii irraa qoodachuu barbaadee miira jechaan ibsuuf walaloon bahe mata dureen xiyyaas amala sahaabaa warreen seenaa qabu dhaloota dhahabaa jeenummaan isaanii dambaafatte bifa sodaa rabbiif qaban tan taate ifa sodaan rabbiif qaban tan taate ifaa humaa lubbuu isaaniirraa warran qabne haajaa rasuulaaf diiniidhaaf uumaa lubbuu kanneen jaalala obbolummaanii ibsa ol keessaa tokkollee hin rakkatu qabaatee obboleessaa tokkollee hin rakkatu qabaatee obboleessaa haadaa miti dubbii wanti walii hidhee funyoo obbolummaa barsha haadaatu hidhee funyoo obbolummaa barsha haadaatu hidhee gaafa eegallaadhaa duree ergaa nabii galbuun duratti waan hin samii rabbi hedduudha awwaalan guddattus gabrumtee qaaniif morma cabsan dhalaa dhalattee ahwaala qaaniif morma muran dhalaa dhalattee mukafaa gabbaran harkaan qoratanii ahwaala akkanaatiin gaafa jiraatanii sanii rabbiin kaaseef ergaa isaan jidduu muhammad ajajeef sidaahuu waan didu iqraa je'ee quraanatti buusee ergamaasaa ta'us jibriiliin beeksisee ergamaasaa ta'us jibriiliin beeksisee sahaabaa wajji lafaa ka'ee toohidaan onnatee tumamee arrabsamuuf yoom jalaa dhaabbate ifaa kana fiduuf hedduudha daffaate lubbuuf qabeenya kee hundatti fannite fidaa kee haa taatu ruuhiif qabeenya hoo eenyutu si gaha kan muslimaaf dungoo if guddee nuufuu haa goonu ajaja qaaliisaa dhanaafuu haa goonu ajaja qaaliisaa. Rabbi nu haa godhu nulleen sumeeyyota isinillee haa godhu gaggaarii ulamaa'ota rabbi nuuf haa hannu jaalala diiniif nabii tanaaf ummanni harbiin silaa nutii fannee magnuun ja'an bi islaaminaan jechuun bargacha laaffatee miti na caala beeytanii waan hin isiniif himuu miti nabiyyiillee ibsuuf jechaan na hanqataa nabii jechuuf onneen na dhaabbataa nabii jechuuf onneen na dhaabbataa. Hedduu mujaalataa barmuun dhaadataa nuti shamarran fa'a amaana hannataa osoo nun arkin barnu jaallata ummatu jechuun aakhiraallee shafa'aa nuuf dhaabbataa ummatii jechuun aakhiraallee shafa'aa nuuf dhaabbataa dhiifama naaf godhaa yoon isinit dheereessee takbiirtaa heddummeessimmoo yoon si gammachiisee wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi si faayida'u. Sagantaa keenya Qur'aanaan golabna. Qur'aanaan kan golaban markaza imaamul isaal falitabaddal mashkuura. Dhaabadhaa Qur'aana gujaamu qaxxi. Qur'aana caqasneeti addaan deemu. Baarakallah. Urjii لما جلال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
صدق الله العظيم.